Sigi video sina SSC GD constable thabigidaba class 10 pass ki exam duni ko thabigidaba singna question pattern ji kamai tawge habdu adigi matangda naina jagadori basina ngasi sina aigi part oina ko current affairs and general awareness mapado 25 marks ki lakpani ko out of 100 ki menungda adudaiduda 2019 da hangkiba 2019 की shift 1 दा हंगिबा 11 February को सदा हंगिबा shift 9 पांगथोक तुने पे एग्जाम से को कंप्यूटर बेस्ड तौदुनी ना कंप्यूटर बेस्ड कमाइन अटेम्प्ट तौगदा की हैब दुसु अदुम वीडियो सेमजर के क्लास ता जुम हाय सो हाय से को सुमाइना लेरे दु तारगदी सिसिना 2019 दा हंगिबा क्वेश्चन पैटर्न दुनी को आइना डिस्कस तौदुसे just 25 questions related to current affairs and general awareness की part तको अदुसु 2019 दा हंगिबा अहान क्वेश्चन ओइना सिदा लैसे question number 26 yengse bako this is also known as the light of Asia haraga kana khangnagi aina heta hangba shumba se question jam hange bako sida khoina b buddha se light of Asia haina bako sida khangbi yar question pattern naina jamni ko buddha ki matang da khatang charak pa yam samna hangi ko question jam tina chamna hange yamna lu na hangde just option amamam khaka pira kanda yam tina option habadi option mari sida is just mari kitang pira kanda sida yam pas yam line hangi yam complexion ude ko class 10 bogi level dina mathang dam yeng se which of the following is not a part of the endocrine system na biogi da leib du gi part natabdo kanano karamno na hangbane ba salivary gland je endocrine system की part तो नत्तबा note निको हंगी जा सुम्ब जे section बिगिदम नेचर ते पारक पता note से skip तोरगा चुम्बा मान ते क्वेश्चन की को note कुम्बा incorrect कुम्बा जे हेता को ngawrgal हेता लान क्वेश्चन की बने बको salivary gland जे endocrine gland की बनु चंद्रे सुमाइना लेरे सिदा science की मचा जो हंगबा होरे को सिदा सिदा थंगदे जे book से को सुमाइना सी book सुम्बा book से हम हंगल ले बको list पति सेम ग लेरे सिदा सिदा माना को The book India 2020 is written by Sigi book 2020 se kanan ibano haina hangeba Dr. APJ Abdul Kalam ibane haina haibirani base ko sumaina si je current latest laktoine book se book list book ka magi author ga sikhar phadok pigedam ni question dadam question amamam didum la eba ko si lorga topa shift ke mo topa video dam nei najar ke adum discuss to mina je question pattern je khang taragadi kari par khangmina bi aidana ko adu ki damak semjabane video je mathang sinang mi je when did the civil war in Sri Lanka end Sri Lanka the civil war je karam kanda logi ki have je option number 8 2009 loigre na sumaina shu macha laktoine bogo yengse makha question number 30 yengse ko sonde lezare the famous classical dance style of Tamil Nadu shisu yam chamba khoigi dance ki matang hangini ko she say Bharatnatyam has a famous classical dance style of Tamil Nadu Bharatnatyam je oire ko 31 on the basis of nominal GDP is economy ki macha picture am 10 la ko sida India is the world's current la never world's their largest economy in the 2018 sida hangi je 2019 gi exam February the low exam sida 2018 gi khoi gi India gi GDP से सिगी मतंग द हंगिने बको अदे कोइना इकोनॉमी द सिगी GDP की मतंग द जो हाइफेट चौरक मा रैंकिंग न चिंग खंजन बी बतारे बनत्रा नॉमिनल GDP की मतोइना इंडिया से वर्ल्ड्स जस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी सिंजिमम द क्या सुबदा लेके हायरगदी 7 सुबदा लेरे डी ऑप्शन जिने न हाइबिरे को सिबो बुस लेरे मतंग सिना question number 32 the cost cham chamba economy ki part laktore yam very easy GST na targa lere to batam du gi trend da na ri ba ko GST na hujik te fan am tare ko hek thola iba to khabar da yar ba me am je sidai hang du gi ngai le ne ba aduna current affairs se habadi khoina thagdori exam ji at least yam dra tha ahum draga tha mari manga gi mang thokki ba mam je khara maming dor khangba matam da dum line ngam dor ba ne ba si exam ji ko lu na khangjen lu dor su am line hangi to GST stands for goods and service tax haba sida khoina mu khangau dor ding ngau do ne ba growth la ne durane goods and sales tax ne ngau do ni ko option number A goods and service tax chu me ko sida chumaina le mathang ki number 33 je question number 33 je science ki yam thina line
ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗꯒꯤ DNA ꯈꯪꯉꯒ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯀꯣ full form of DNA ꯗꯣ it's very easy ꯁꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯩꯅꯔꯛꯀꯅꯤꯕꯀꯣ okay full form of DNA ꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯂꯥꯏꯔꯦ deoxyribonucleic acid ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ option number C ꯗ ꯌꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ deoxy ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣꯅ ꯈꯪꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ nucleic acid ꯁꯨ ꯃꯥꯟꯒꯨꯝ ꯇꯧ deoxyribonucleic acid ꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ option number C ꯁꯦ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯍꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯈꯔ ꯄꯥꯕꯗ ꯂꯥꯏꯅ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯄꯥꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯥꯁ ꯃꯥꯔꯛ ꯃꯦꯠꯁꯇꯒꯤ ꯔꯤꯖꯅꯤꯡꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯈꯣꯝꯒꯠꯂꯒ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯒꯤ ꯈꯔ ꯈꯣꯝꯒꯠꯂꯒ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯈꯣꯝꯒꯠꯂꯒ ꯂꯥꯏꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯗꯣꯔꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ 34ꯗ which if the following statements which of the ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ so which of the following statements is correct in the context of Indian democracy ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯇꯣꯔꯤꯕꯅꯤ Indian democracyꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯝꯅ ꯍꯪꯉꯦꯀꯣ option ꯃꯔꯤꯈꯛ ꯄꯤꯔꯒ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯀꯣ allows people to choose their representatives ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯤꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ representative ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯨꯒꯤ ꯂꯝꯗꯨꯒꯤ representative ꯈꯟꯕꯁꯦ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯕꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ allows people to take over the country in cases of financial emergency ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ countryꯗꯨꯗ peopleꯗꯨꯅ प्रजा मियामना टेक ओवर तौनबगी खुदोंजाबा पीबी सिमदि याम लालेगो बी से लाले हंगिजे which of the following statement is correct achumba thidunebako sidaisida khoina khoidagi chumba se yengpanonda commands people to pay taxes for pilgrimage allows the military to rule the country shi military rule na kaiga chungba se leitredana ko pilgrimage to pay tax thiu no kesu haide ko aduna khoina sida chummi se option number A se chummi yam like ko sidi concept khatang khangbada yam laina khumba ya bone si gi mari sida khoina like sung pa parudrasu ko khandaraga dum khumba yaraba potneba khoi country chatnaba si yeng kana sumaina politics su yam laina hange yengsi ko hoju fagbada history gi culture gi adagi science gi ani hum hangre current ju khara hangre books kim na khara hangre ko sumaina khara prepare tawbirani question number 35 to laksige 35 sina hai se in which of the following locations did the 1920 Indian National Congress takes place yam chambani ko sisu phadok pitare akhoina INC gi magi sigi meeting takes place tawgibase adusu karam chagi 1920 gi da karam location da tawgi gi have never khambra yam linus the Nagpur sida chinpha pubi gidam ni ko sidi yam chambane sidi sigumba se si amuka su si je history part ta laktune si je yam chamna khara yam deep oidragasu icham chamba khara paraga yaduneba yam deep ina hangjandeba ko sibauda yare number D Nagpur ko 1920 gi Indian National Congress tawgibase pangthokibase ko pangthokibase Nagpur dane leire sida number 36 tam yengse Dyas is the smallest state of India very easy geography da la ani sida khwaidagi pikpa smallest state ne bhangise ko khwaidagi pikpa smallest state che sida number B Goa se ore ko number B Goa sida leijare sigi smallest union territory makhal largest state na chingba singse akoina tapna discuss tawminasi ko sumaina khara hangi haiba sum khangjinbiba yai ko thangda Petra Dura the inlay technique of architecture can be found in which of the following monuments to sigi monuments bitang da current affairs ta pai gi lakramni ko ano excavation ma'am ama adusu tamchi adasida hangi se sigi se Taj Mahal ne ore haire Petra Dura sine the inlay technique sise kaida phangdoino karama monument ta phangdoino haiba phangma tamda Taj Mahal ne haina leire ko stage amuk makha question lake question number 38 ta laksake ko the Dyas is a major iron ore belt in India makha the piribasta iron ore gi major belt karamano India sidan hangine iron ore gi matang dani ko hangise sida koina iron phangba jaga mafam atopa uranium phangba jaga makhal khara nainarakani duda shumagi question su lae haiba si khangbirakanda si katana tana atopa shift ki exam da su kari lake nainarakanda karma part gi hene khoida hele do khangmin hause bako sumaina India da phangiba iron ore na chingba jaga ase mafam tongana khara khanduga khoina pabiba tare ko iron ore na chingba khara leire duga sigi iron ore se sigi question ji unidi option number D Odisha Jharkhand belt sida phange haire ko major iron ore belt Odisha Jharkhand belt kaurasu ko Odisha Jharkhand belt ta si leire question number 40 da laktu se Dyas is the primary sector of the Indian economy da su yam cham question lakra yam very easily ko agriculture is a primary sector oi maramdi miyam anamba loina mak thaina digi horga hojuk phoba
ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯤꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯀꯅꯃꯤꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯪꯅꯕꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅꯗꯩ ꯀꯨꯏꯔꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦꯗꯅꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯪꯉꯦꯀꯣ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 41ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ Jean Jacques Rousseau was a famous ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯔꯤꯗ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄꯅꯣ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯃꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯍꯪꯉꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯔꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯦꯀꯣ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯔ A chemical name of table salt ꯁꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯪꯒꯜꯂꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕꯀꯣ ꯇꯦꯕꯜ ꯁꯣꯜꯠꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯅꯦꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒ ꯂꯩꯔꯕ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯆꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯦꯕꯜ ꯁꯣꯜꯠꯇꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯈꯪꯉꯒ ꯂꯩꯔ ꯄꯣꯠꯅꯤꯀꯣ ꯁꯣꯗꯤꯌꯝ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯥꯏด์ꯑꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯍꯪꯉꯦ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ B sodium chloride ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ 43ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯀꯦ which is the longest bone in the human body ꯁꯥꯏꯟꯁꯇ ꯐꯖꯅ ꯍꯪꯉꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯝꯕ ꯊꯥꯏꯅꯗꯒꯤ ꯈꯪꯉꯒ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯥꯡꯕ ꯕꯣꯟ ꯁꯔꯨꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣꯅ ꯍꯪꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯐꯦꯃꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯐꯦꯃꯔꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯍꯪꯉꯦ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯍꯪꯉꯦꯀꯣ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇ ꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯃꯊꯛꯀꯤꯁꯤꯁꯨ ꯀꯦꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯇ ꯂꯥꯛꯑꯒꯁꯨ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯍꯪꯉꯦ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯃꯈꯥ The Soviet Union broke down in the year Soviet Unionꯅ broke down ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯁꯨ ꯍꯟꯗꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯀꯔꯦꯟꯇ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟ ꯑꯗꯨꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯈꯜ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯈꯔ ꯇꯆ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯩꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯅ ꯕ꯭ꯔꯣꯛ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ A 1991ꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯍꯪꯉꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦꯀꯣ 45ꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ This is the first Indian woman to swim across the English Channel ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ first Indian women first Indian person ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯍꯪꯉꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕꯗꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯥꯔꯇꯤ ꯁꯥꯍꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯇꯕꯨꯗꯤ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯐꯥꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯏꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨ ꯀꯅꯥ ꯐꯥꯔꯁ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯔꯗꯀꯣ ꯐꯥꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯅ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯣ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯁ꯭ꯋꯤꯝ ꯑꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯏꯔꯣꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤ ꯁꯥꯍꯥ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯨ ꯈꯔ ꯍꯪꯉꯦ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯄꯤꯐꯝꯗꯣ ꯂꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯄꯥꯈꯤꯗꯅꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯍꯪꯉꯤꯀꯣ ꯅꯪ ꯊꯤꯖꯤꯟꯃꯤꯅꯅꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ Okay, question number 46. Lavani is a folk dance form. तो सुमाइना dance की मतंग ने हम हंगे अदुना खबर याव गिबा current याव गिबा folk dance की मरम अदुम हंग हाइदी हंगन बबिनिना सिजे लवानी जे महाराष्ट्र की ओइरे को सुमाइना A option A दा पीरे मथंग लाक्सगे question number 47 25 question ka tani ko sa hangdu ja to sida so am ka so am laiba bio ki question la to sida yeng the green pigment present in leaves manana sangi je si happy ngai de khang lai very easy chlorophyll ne C option chlorophyll ne ne na khang the attack by the third estate on the bastille prison spark the so the third estate na bastille prison da attack to budagi kari tholakhibagi hamne ba French revolution tholaki number B option number B French revolution na haibidorine mathanggisina question number 49 da lakchage Dias is the first Indian female ngasai first person India da hangai dana som lai jung first Indian female to win a silver in the Olympics handaki mirabai matang da su hangnorabani ko akhoi pasanji ko sida haisina first Indian female to win a silver Olympic da silver ihana hana phanggi base Olympic da silver ihana hana phanggi ba nupido first Indian female nupido kanano hangma kana PV Sindhu sumaina first person sing yam hangaleba ko okay adun mashima leire shima shida fazana pabiraji ko yam laibada ko for question number 50 aroibani ko 50 bawa hangdorimne 25 katane makhas din match game lakrani reasoning la match la lae ko match ne to the 50 The Narmada River rises in Madhya Pradesh from the hoigi Madhya Pradesh ki lam sida the Narmada River na horak from je kadai dano hai matam da Amarkanta Hills hai ba option number A sine ba ko si geography part macham sa da lai ko si ja chumena khara leire yam lusal ludrasu khara khangaga adum khara pabiraga khara thibiraga current ka nainara kan adum yagadam ne ko 51 dagi di match lakre mathangi set to mathangi video da amuka haijarake ko ngasigi di si bo torse